wali kuota. Tuh ulah tuh neng. Masih spesial senang kanggo orang Subang. Mana ya orang Subang? Duh kata. Orang Subang ya orang Subang. Ngin. Mana orang Subang cenah? Masih orang Subang. Ayo, masih Apa orang aja Subang. tahu nama Sugianto? Yang punya kawasan, yang punya peluang ditunggu di sini. Anona alus dirung alus diwir alus. Di tempat diharap digeger mani mulus. Kan hancur kepisah. Kalakuan sika seta tiga seta. Unta ganti jalur. Kesidik na orang minggu. Nah aku tahu nu gelis loba nu bangor. Nah aku tahu nu bangor. Bandung genis. Jika nama narasa asain ada rupa. Bisa payung kata Orang Subang mana ayo? pasti hela. Ayah jenang. Hoi kenapa nasib Ayah kene obos. Bibir bareng-bareng jawa hayang panon coklat kopi luar. Orang Subang kayungin ke payung. Hirup daja di rutan. Ulah bangka bisa kita ganti jalur. Ngomong pohon di bawah. Ayah orang Subang. Keluarga besar Subang. Ayo. Yalalala. Yalalala. Lalalala. Ayah Bu Haji paling dia cina Bu Haji. Ayo orang Subang harayung. Masih Mama Fahri. Mama Fahri. Ayo Mama Fahri. Mama Fahri neng. Nona alus irung alus bibir alus. Di tempat diharap digeger mani mulus. Ayo Mama Fahri. Ajak kelebisan. Ala kuat sika setan. Kita ganti jalur. Kesidik na orang minggu. Ayo Mama Fahri. Masih Mama Fahri. Nah aku nau nu bangor loba dimikir. Jika nama narasa asain ada rupa. Ayo Mama Fahri. Bisa payung Jabat dua. Ayo. ngajar duit dirasa. Hei. Ayo bos bebek naik bos bebek. Untuk nambodak tipung tariku. Diwir bareng-bareng jawer hayam panon coklat kopi susu. Ayo Mama Fahri. Ayo tarik. Ayo. Nona alus diwir alus dirung alus. Di tempat diharap digigir mani mulus. Man hancur kelebisan. Kelakuan si kesetan. Unta ganti jalur. Kesidik na uang hulu. Nah aku nau nu gelis loba nu bangor. Nah aku nau nu bangor loba nu gelis. Jika nama narasa asain ada rupa. Bisa payung kata saham.
Lekir